Hagajing lekai Wimbledon final jong kishenrang hapreng ujanik sinar Persia yau Carlos Alcaraz. Haba pai shang hagajing lekai final ujanik sinar ula khur ganam job Hadien bolala ban Pynliem suk yau Carlos Alcaraz dalai la kawai. Kata da sau la Henriu la sau ban Henriu la sau. Baleng bagan hagajing job ujanik sinar ula yau ban ra ya ganam la du jong ka Wimbledon arah jar ar peusan. Bargane dairu asin ke baningkong bau janik sinar uniora yang enam ladu jangka Wimbledon. Hagajing lakai European Women Championship hapering ke France Persia ikan Netherlands. Hagane hagajing lakai kita lakai jangka France kila khur ke enam job. Hadien bagilala abad Pynliem kita lakai jangka Netherlands dasan maar. Baleng bagan hagajing job ke France kala yuk benrung suk syaka quarter final. Kat bagan Netherlands kala du benrung syaka quarter final. Hagawai par gajing lekai hapreng ke England Persia ika Wales. Hagan gajing lekai kita lekai juga England gila khur ganam job. Hadien bagilala abad Pynliem suk ya kita lekai juga ri Wales hadun riu lakawai. Baleng bagan gajing job kita lekai juga ri England kila yo benrung syaka quarter final. Hagajing lekai FIFA Club World Cup final hapreng ke Chelsea Persia ika PSG. Pada hagan gajing lekai final adon rengkat ru baru presiden juga US Donald Trump. Haba pai syak gajing lekai final ke Chelsea kalau yo berpenki jar nengkong tang haka minit ke ba ar peu ar leng bau Palmer batang hadin pra minit kata haka minit ke ba lai peu ke Chelsea kalau yo biang ban tap ya ke gol ke ba ar badia kan ke gol yo biang ban tap leng bau Palmer. Barhaga minit ke basau peulai Pedro ubade urang lekai ubale rap penjob ya ke Chelsea haga semi final uli yo biang mentap ya ke gol ke balai naga benta ke Chelsea haga ni jing lekai final badai lamagi ni gilai gol ke Chelsea ke tam haga kela step dalai lanan haba pai pat sya ke kela mit ke jing lekai ke long maria khai haga ba kirang lekai jong ke PSG kila persyang bat ben pai ya ki goals jong ke Chelsea Henry ki klemla bat ben urlong badai haga minit ke ba pra peusan urang lekai jong ka PSG unewes uli yo priang ya ka red card leng ba ke jingerap jong ka VAR badhadu bukut ke jing lekai ke Chelsea kalala abad Pynliem suk ya ka PSG da laila not badai ora ya ka nam ladu jong ka FIFA Club World Cup arah jar ar peusan bad gane gadai ru asin ka ba ar ke Chelsea kani ora ya ka nam ladu jong ka FIFA Club World Cup badai ya ka nam Golden Globe la yo ban ra da goalkeeper jong ka Chelsea Robert Sanchez Badu Palmer ulayo banra ya kan nam best player of the tournament.